Ndimo ya mitebvu I vhuisa masheleni a sina vhukono, fhedzi a I vhidzi I shela nḓala. Izwi zwi ita uri vhalimi vha vhe na gonobva vhunga masheleni a siho. Vhorabulasi ya madimba fhala ha-Mashau vha khou thusa vhadzulapo nga nḓivho na shumisano malugana na ndimo ya mitebvu. Idea ndi ya uri sa vhalimi ri shumisane, vhalimi vha kone u experience vha vhona uri zwi itiswa hani kha tsimu yashu. Ndi nga ri ariri operation yashu it's commercial ngori nga size yashu. Bulasi yashu it's plus minus 70-75 hectares, irina mitebvu yo swika 50 hectares. So chimwe tshifhinga ndi u tama uri na vhone vha re na mavu mangafha kana vha na khou tamelela uri vha lime kha scale tshingafha vha dzi zwi vhona fhano madimba ha-Mashau uri zwi itiswa hani. Bulasi ya hekithara dza 10 yo thola vhathu vha 3 vha tshiimiswa tsha livestock wealth vha khou shela vho mulenzhe. Growing macadamia is expensive. It takes 6 years for the tree to grow. So that means that the farmer needs to have 6 years of salaries, wages, diesel, fuel, etc. So that's where we come in, allowing private investors like you and me to own one of these trees for as little as 2,000 rand. Then we buy that from the farmer, and then 6 years later when the tree is fully grown, then the farmer buys it back from us at a profit. Vhadzulapo vha khou sumbedza dzangalelo vhukuma. Ro ḓo guda nga miri ya mitebvu uri I aluswa hani, I ṱavhiswa hani, uri na rine ri tshi khou aluwa ri kone u I ṱavha. Basi na mashango no kwa China ene mashango mahulwane vana umuroni fumkhadunia ndi hapo vha khou ita economy shango ḽivhungo nga economy a una zwiṅwe lini. Vhupo ha-Mashau na mavu ono naho o lugelaho mitebvu. Lutendo Bobo ya SABC News ha-Mashau.